E ho whakatau ha koloa, pe totongi ha sevesi, o ku iai e ngahi lao ke malui, ho ngahi totonu, ko toko taha whakatau. O ku uhinga eni, o ku iai e ngahi mea, ke amanaki ki ai. O ku malui e Consumer Guarantees Act, ho ngahi totonu, i hao whakatau ha mea mei ha pisinisi fi whakatau aki, hange ko ha whare koloa. Pe haia o ha toko taha kene whakahoko ha sevesi, hange ko ha langa whare, pe teu i o ha mea tokoni. O kulahi ho ngahi totonu i hao whakatau, ka au kulelei ke ilo ki ho nau ni ihi pau. I ho totongi ha ngahi koloa pe sevesi, te ke amanaki te nau malo, i hatunga lelei, te hao foki mei he mau. Te ke tau ala amanaki at foki, ke nau aonga ki he tau mua, na e whakatau ki nau tolu ki ai. O uhinga ia, te nau whakakakato ai tau mua, na e whau nau tolu ki ai. Ko tika te ele, tene whakaliri ai vai. Pea e ta ofi, e he ato ai uha, ke ou ai hu ki loto whare. Ka keika whakatau ha mea o ki kai ngā aue, mau wawe pe i kai aonga ki he mea ne whau ki ai. O ki ai, ho totonu ke whakalelei ia, whakawhetongi, pe i he taimi e ni ihi, whakafoki atu a hopa anga, mei he toko taha na ane whakatau atu, pe whakahoko a CVC. O ku malu i pe koe e he Consumer Guarantees Act, i he taimi o ku ke whakatau ai mei he ngahi business pe whakatau aki inu sila. I kai, ka wai ai whakatau tau taha, pe mei tu apule anga. Ka oku iai hapalopalema mo hao whakatau, pe CVC ko ke totongi, mana tui, oku iai e ngahi lao ke tokanga ikina aho ngahi totonu whakatau.